Kumno perlak bro, sashi senpat ngapriang subhai phi, syakani ke channel jonga khasi terka. Ta minta snging nyeshat na daune pulau babang bha. Kamba minta lepor kriat ngiyo umator, uniu kajor, long ngiyo kijhu kiba. Sultanat mo ban aiha uniu pulau. Kini kijhur bang ai, ude kajor kandian, uphan, motor, te philaban ai phul ro, te unu wei pada upiat bahe ngai, rensun ru ngai sau sembo, but unu sing pada detang kandiat mo. Kaningan syad da kaghi ngai arsamoit kaghi, philaban ai da ka refine oil ru mo. Te ngai unu sela terpat atli, unu uding, wei, ailang berkini samken da fikwa, da ailong kam itanat karong rumah, te pen i kanish phang, nai da pen ing rash pen i mto, da kala saw bhau to samken sela terpat, te mentanginya thap no uni piat bangila depan. Dola kelarong kendiat tu piat, tingin ayu nurun sun, da adem nang tapade ngin ayu seutus ingus ing pada ngin syukurut. Nama balik dan bam sultanat ban yok bam yok thau sing. Minta bakriat lekom ni ban dabamu news ing ru bha mo long hi di kapodi. Te mentangin pen ikin kiat mo nai da pen ing ra nama ing mde ban pen ing. Minta pan nginya thap no ikitu kijur kibala adep at baro. Uni pada udah ukhaw basmati 1 kilo, tinggal ada pedam shua shkintai te dan por devan pedam hiu ni ukhaw basmati mo wat ju shat rekum tu. Ta ada menang ta pada nga ai arpela, arkelat ndi arpela. Kau ngide ban antar mo ndi ban ai bun. Nama teng dapun ujur na kumno lang kumtamo ka ngide tang ban shutap ya katu kaja ukhaw bad iya kini kijur pekani ka latap ka tamtang khandiat hi tinggal abes kamlo ru tekani nga atang arwisil mo te dala dem nang tapade ngide ban pen peja shwa kamat nai sei katu ka wisel kamat peja him kamat lai hi tu ka jingsia wa kamat lai hi pai kani kala long pai unu khaw long pro am mende ba ulong dambin mentale long ba ka kriat kumni da bam kum kani ka ja am dang khlut lem to so bes bah ka bang ru ka bang ba da bam lang ber papar ber washa le ya ha ba te nga thara philai yo jimun to hi mo perlok khoble sibun ba philai pai ikani ka video sngob ha like subscribe but share